Khale TDM Football News 1 chalaw law ni to again ding pen dena kisui hian Switzerland le Algeria poina to poya Switzerland na gol ni gol bem to zo chena Switzerland pen round of 16 ka ta ena Switzerland panina taisin mo em bolon gol khat to chiang tong pan taisin mo hi endai na gol khat ena poi ki pat Jil minit som hoa gol khat to chiang kung kilai ki pat liana gol khat chidanena Switzerland pen zo chenena Algerian zong han chiam mama we en monom na chiang khat zong neyo ania pen ki kim piana hanga Switzerland pen quality nei zo mo quality nei zo chianga Switzerland na pen gol dek zel Algerian pen amai ka lama Mares de Paul khong bakina sanawa chidan khong bakin tolo alom dang te quality nei rom loi chianga amau pen chance khong nga hina pina hang amau pen la wai sak zo lo ma hina Switzerland ten ba nga sun le nga chance deu angol dek hina chidan Switzerland ba hoi zo ve Algeria zong hoi na chiang khan nei ayang pen Algeria pen to chiang to ma round of 32 chiang to ma pen in lam che ke di ta na Switzerland pen round of 16 na Colombia le Ghana azo to ki mode to chiang a Switzerland a ding zong round of 16 pana kwata ka anang pen chen som lai Colombia Ghana chi pen ma Switzerland de pol to a ki kim pian hina to chiang a hi poi zong Switzerland ta ding pen to teng pana ka lai le ma ding chance to lai the ayang kwata pan bel bai no lo ding ma hina Switzerland na Algeria te gol ni gol be ma zo embolona poi ki patchil minit som hoa gol khat ta khit chiang andai na kungkilai akipat chil minit pa ya ma de to set kan pa ya andai en gol khat khum Switzerland na gol ni gol bem to zo amau pen round of 16 na Colombia le Ghana azo to ki moding hi chi to jing sa ki Switzerland Algeria poi to teng again ni long da me le